Zastupnika Branimira Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Pernar, vi govorite o pritiscima i ucjenama. Evo, jučer su bile predane liste kandidacijske za lokalne izbore. Neki kandidati Živoga zida prvo su donijeli očitovanja da žele biti na izborima na našim listama, ali su ih onda nakon toga povukli jer im su u njihovi šefovi iz redova HDZ-a rekli ako im ime osvane na listi Živog zida sutra će dobiti otkaz. Isto tako su učinili neki poljoprivrednici koji se nisu usudili dati čak niti potpis jer će u pitanju biti subvencije poljoprivrednicima. Imamo situacije da pojedini poslodavci iz redova HDZ-a traže od svojih djelatnika da fotografiraju izborne listiće i donesu im i pokažu da su za koga su glasali. Te se situacije dešavaju masovno. One nisu ništa drugo nego samo preslika ovoga što se danas dešava u Saboru i što se dešava u samom vrhu države. Glasovi, odnosno normalno funkcioniranje države, dobivanje nekakvih materijalnih sredstava, dobivanje posla ovisi o tome kojoj stranci pripadate, odnosno da li netko iz vaše familije može napraviti nekakav materijalni ustupak nekom članu ili ogranku HDZ-a. Takva je situacija, građani to vrlo dobro znaju i u biti oni nisu iznenađeni svim ovim što se sada dogodilo u Saboru. Iz toga razloga ja znam da je u redu bojati se i znam da nismo svi dovoljno hrabri, ali ipak 21.5. tajni su izbori i dovoljno je da svi građani iziđu na izbore, zaokruže da su protiv ovakve politike i budite sigurni da se Hrvatska već 22.5. dakle za samo 16 dana može preporoditi, a ova agonija konačno prestati. Hvala lijepa. Hvala. Nešto će odgovoriti valjda, ne znam na što, doduše uvaženi zastupnik Pernar. Uvaženi kolega Bunjac, kaže definicija: strah je intenzivan i neugodan negativni osjećaj koji čovjek doživljava kada vidi ili očekuje opasnost, bila ona realna ili nerealna. Strah nastaje usred opažanja ili očekivanja stvarne ili zamišljene opasnosti ili ozbiljne prijetnje. To je urođena, genetski programirana reakcija na prijeteći ili bolan podražaj. Strah je primarna emocija, kao i sreća, tuga, iznenađenje, ljutnje ili gađenje, što znači da se u različitim kulturama izražava na isti ili sličan način, odnosno da izražavanje straha nije naučeno. Međutim, zašto vam ovo govorim? Zato jer HDZ drži naš narod u strahu i pokornosti, odnosno strahom ga drži u pokornosti. I dragi građani, ako se ne oslobodite straha od HDZ-a, oni će vas i dalje nastaviti zastrašivati, i dalje će vam nastaviti prijetiti, i dalje će vas nastaviti ucjenjivati. Vi se morate pitati, želite li da se ta agonija nastavi? Da li želite da vam i za 4 godine prijete ako ne glasate za HDZ ostat ćete bez posla? Da vam i za 4 godine prijete ako nećeš biti uz HDZ nećeš nikad dobiti posao? I tako dalje, i tako dalje. Oni ucjenjuju i prijete ljudima. To je njihova politika. Gospodine Bunjac, sjećam se kad ste govorili njima da je njihov program kobasice i pivo. To je samo dio programa. Drugi dio programa predizbornog su prijetnje, ucjene i obećanje, odnosno često i lažna obećanja što će neko dobiti, kakve pogodnosti u slučaju da im da glas. Pozivam građane da se suprotstave takvoj politici na izborima. Hvala.